uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngo abone uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza. Abantu benshi bamuhaye amajwi ari Abongereza, ari Abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo, nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo, ni Abongereza n'Abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Sikegariwe ni Abanyekongo bafite ubwene igihugu. Twubake u Rwanda twifuza cyane, dusore neza twifuza u Rwanda twifuza, cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Ubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, ariko hari ntashonje. Ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Piramide kuri regional zarya bitatu. Stade ano nazana guramya ko tuzigatiza Pere Stadium nyine. Stade regional Nyamirambo niko banditseho. Arize cyaka turebe Pere. Vugo turi kumwe. Ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Umunsi wose akirwa apostinga. Nzi wacu uri Musanze twohereje ifoto imbere y'isoko rya Goyi. Tumiwe Shizda ariko nukuri umuntu wayegukanye nawe Shizdavi arayidiza. Uje munafata ibintu muguzi kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma, kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma. Banza wumve amafaranga nasinye na Tom Transfers na amafaranga yitwa madinari. Mbahaye ikizami mwese hano muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja, muzongera dukore press conference nitwongera. Perezida Paul Kagame uri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame uri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti kubera iki muri hano twazindukiye hano nkuko murimo kubibona mu mashusho, iyo ni imodoka ya Toxique.